来看世界第二大七头米的制造商美泰尔，第22日是对外宣布讲，因要推出美国职业网球查某选手的一个激将9个查某运动员的芭比红仔，希望要来鼓励女性积极投入运动领域。头底拍网球砸日头的帽仔，手阁摕网球杯，摕去7座大满贯女单冠军的职业网球女选手大卫连斯，手摕一个不管是穿插还是外形，拢含家己是完全相同的 Barbie 乌音鸟啊，是欢喜甲笑甲喙拢无法度合啊。I mean, there's moments in life that you can't even dream about. I never thought that I would be, made as a Barbie doll. This is amazing. It's crazy. Yeah. That's so nice. Literally looks just like mine. 澳洲的查某脚球员福勒嘛，一直学了讲有够厉害，天生就有白化病含严重视力障碍的西班牙帕拉铁人3项运动员罗德里奎，除了摕到含家己真相同的 Barbie 乌音鸟以外，还有伊上好的伙伴杜王肯。Espero que las niñas cuando nos vean juntas, a mí y a mi muñeca Barbie, vean en ello un ejemplo de alguien que pese a tener pues unas ciertas dificultades, que a priori van a poner algunas cosas muy difíciles, mediante el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la confianza en ti misma, puedes lograr muchas de esas metas que en principio pues pueden parecer difíciles de conseguir. We are very proud to honor sportswomen who are really breaking boundaries in their fields. We are sharing their stories, we are sharing how they got there.To inspire the next generation. 波兰电竞运动员斯沃波达尔乌音鸟啊，连身躯顶车的道拢含伊共款。韩国7头米的制造商美泰日宣布推出9个有名查某运动员芭比乌音鸟啊，佫包括巴西和墨西哥的体操选手安德拉兹和莫内罗，加拿大脚球员辛克莱尔，法国博士的好手莫塞利和意大利体育游泳运动员佩莱格里尼等等，鼓励女性投入体育。公司新闻新闻部编译。